tuna mayam from da pachin na bagi da magta kai nazari ba das ki pham lang len khat pirba puna maki ma from da no rok no sing jari mayam puna ma hobat pinna duna kai nazari ba sing sing loina na ahalla man sing kai nazari ba mayam maduga loina na mayam puna ma thagat wahai ga loina na sigi ima ga chalasi makum hakko da saru ga bi hadin ne sing jari thank you. Honorable Chair, video conference ki khutang da mayam gi asigum laba kaitel asi maikum hang da photo saruk ya bi gani aduna tinbili ba kai pung namang na ako masita ikoi sangga ga riba sida mayam harau te yang kuma kamutang hau na kudok tuna nasigi Honorable Chair na Manipur gi amat ngai raba ilong kendra sida Muslim islinau shna hena kundawalam da masita matam sang na miyam namang lakmangla nama woi di batung laba makai selama betul tapi bagi temakta mayam Honorable CM bu jangan pemotong kue na amuk kan na aku kuba apa mungkin benar yang Honorable CM dah kai pun dapat lu minus ya teman thank you. Kai kung jadi ba Honorable Chair Brian Chair Nasidi kalau masih ada masalah akhirnya may yawa ang dalaso kai kung jadi ba nasi kalau masih ada salu yang boleh direkam mai pun nama di Honorable Chair masamang online dan video na video conference di kota Anda Brian pun nama kita Honda dilong berada di bawah deposit natere dilong ima market kaya mahal kumawa kumana dilong history da sana di may lang idul ay kawagan berada di bawah malabat nominado ni ngasi January tang Nipan 2022 ngasi nominasi na ihasa idul ay kawagan di bawah malabat dilong yan di bawah ako nung nagpapay sa ito sangka jari